Wodofo mepacho medase se odi wafidi ato Adom TV na wahyia me nitekotego ewo Nkuranhyensem emre so ho ye de medase ye bebre na se me na meka se ye di awerho ya ba mu abu abrabom nempo adwene se enkoyie gi se ye bref sanfisa. And for many of us, our negative experiences have ended up making us into negative circles. A funny man, you must say, Yankasa, ni pedo na negative. Because baby, I don't sabek can be na why. What the tarea na why? In abrabono, you be bria sabe yaka abrabum. Yakopim. Na ya dwen no entimi Kenya ya me yenye bi fufuro. Ame ye nsore mfi baby aye wo no. Adwene say there's nothing good about me. Many of us have given up on life even without trying. Ye judge abrabom said ya ye bibida na ye bida. Ene ye tefa Ibi wa ofo se obi adikan ja no. Eni nti no ono de ontimi nka ho bi. Ibi so adwon se wo de ye boy en se embe bre ne ndi amia. Kojo struggle, abna suffering. Ye bo me se me mede mina na memre enti bebre wo asa na ona to ho din me de abrabo me be di amia me de me be breye nyesa abrabo a wo boye no ye obi wo so a wakwa awade mu na awade na atwe na ho ode nyina fi ne mu asa be nda so ni na abrabo mbium na wona ka se me de abrabo a me boye ma be pem e fe me enawere ho nyesa na e fere wo. Said let me tell you something. The way things are right now isn't the way it will be forever. Said yes, I never say catch it on. Said no. Yes, I never say we. So GD said, no bit masasa. Najidi said, you be pay your amount. So you be na and that's what son. Just a won't mean tumpon. And only pa won't tumpon so. Until what we end that swan and put you and mel and then put you so ma. Ubewu. Enti nyenda so no matter how many times you have fallen, you must always be determined to rise up again. And found perudo a what share. Si hu nkete na she hu kran se betimi asori bi o na gina ho. And found perudo a won say sifom. She hu kran se betimi asori. Rise up again, try again, and you will never lose hope. Sorry biom na empo twanamuntuo. When you lose hope, you become frustrated. So that's what son. Na afi why you jaw abrabum. And that's what son. Na bibia obeso bia na say, hey, mentimi yehwe, ni say dabi. Na abrabo a wobono na ase entiase bia nim. Babo nda so a wutimi bunkam nyoma esi kwan no so. Enti pesa me kachira wo say tibia bia wo mu ne say adwuma mu asem sa wade sa pomudne sa sekire mu ti bebi a wo mu na mini obetimi edon sa som na wasesa no since obegya mu so I'm giving up. Don't give up on your life. Do not give up on your life. Me nyamu onyame nyanku wo no nda so ho ma ese obisa ho sansafo yi se ede nnoma na meyo a achia. What am I doing wrong? I didn't know say me ya mintimi nyo. What are the things I'm supposed to do that I'm not able to do? And you ben say me ya mintimi nyo. Adwen ben say me dwuna mintimi nyo ho. Adwen ben na me dwuna metim. E dey na say me yi me hu free mu. Na dey na say me dem hu kohyem. So obisa ho sansam we. E bia na watoba ha. Wagija nta to nsanom. Enye na beji wo. E bia na watoba ha. Wagijem nta wo yire na wo ma na ehunu amane. Nya na bebo awo. So timi hu say ne mebo say wo yi hu free mu. Na ne mebo say wo de kohyem. Na bi say dey na menda so ochina. What am I hopeful for tomorrow? Ani say utimi hu ne ma ebebo awo. Say hu ne ma betimi de wonsa yo. Say hu ne ma bi a wo yo a emwa. Na bi say ne ma bi wo house betimi ayo ebebo awo. Ne na so nsaye. Na afesu no say usakra ususuye your attitude and usubane
Se yakasa sesa subani a enya ade afere beko training ana beko akogina obi wo se sesa suban wa wonim suban a wo mu a emwa wonim adwene a wodwene a eka wo hye wonim adwene ne atenka a okenya wo mu a ma wodi awerho wo anka ka se megya sa adwendwen no tibia bia wo mu bia no betumi hye bibia from what. There's a lesson you can learn in every situation. Tibia wo be wo mu bia no betumi hye bibia wo mu atumpon na ka kire won se wo susu betwam wo susu no betwam. This isn't forever. Minyesia nkosi we with them wo susu betwam. So when life gets hard, so babo aya dini aya na you free say you betimi aya ade sefata ni etwa kona da bi ababo aya dini a hwe obakwasem mu wo ya kwada no wo wi aya wo sore nante agitota ene wa ya panimu say the tibia consider bi enso ababo be otimi bunkam so enti wa ye bida enti betimi afom say ma ye bida me dia ababo so nkonim da me wi afom e sore gina ho enante menemu ye adini se de na me wia no ochina so me sore agina ho anante mabrabo mba adini na hye ohun kuran sa nya otimu ne de no nche se we ye no nya wo fam ne de nya no nche se odo bus stop gina ho na hye abrabom ne bisa ho he na me mfamfa obi nwum oto ye no o se he na me mfamfa awurade bisa se he na me mfamfa wo mpemye wunya mpemye wunya wuye de enda so ho ma enti be dan ne wa free baby a wo gina samri osi ni wo de onim dia wo ka no wo be dan afri baby a wo gina yi ma men kan protocol sermons ma kan twi mu. Visit your mind and realize that your thoughts are the most powerful tools that keep you stuck. Ko adwen pon so na hunu se adwen a wo dwen no ene ma abrabo be si baby asie no enti ne se abrabo abesi baby asie na wa adwen a wo dwen da abesi a dwadwen foforo na sakra baba abedu no so dwadwen fi a dwadwen a enkenya wo a dwadwen abomfi ayo dwadwen a e abeguru a e ma werho kan e mo ye ha na so abrabo faso bi ani so ababa ye bu enye thought ni abrabo ye bu enye thought ni ena enye thought mu mre so e munchimunka e aforo sane e sum na de chi e sutobre ni owia mre abrabo enna hotene se oko eye say yes twist and tense na se utimi sua na unya akade be gina sutobre mu no owia so ba onya ade be gina men suda hwe you need to view every situation as an opportunity to learn something from ade be betu bia se wo hunu se enya ade na ato wo na mo sua hunu na se wo sua ewo mu fan se wo wie school unya jumanyo na gina ho unemployed ye kwame unemployed ye kofi unemployed ye dabi utu hu sa di nu a waka ho adwuma ni ho mate empo mwan na betimi akosom no de na betimi ayo nkaka betimi apagya me e de na betimi de madwene aka ho na mepagya me ho afiri ba me we e de na betimi de me nsayo bisa ho sansam we me ebu a betimi akosom obi kra ko ni fie kopra ni fie kaka so ma university me kosum hwan da bi unye bibi yo a ebie kwama o nti obi ani ho ye unemployed kwadwo ana akwabra unemployed ana akosua unemployed obenye bibi a betimi de wonsa kan yo me nkan se kujira kwa ho na to nsuo ana akoton pike da bi bibi ho betimi de wonsa ayo adwumfo ho betimi adie what I say na wadimu ma me nkan se me kira o. In your deepest struggles lies your greatest strength. Maybe why am I now to bahan? Now your wounds can become a source of your wisdom. Maybe ojina prayer no hona betime answer. Until apemo what ashia utime answer. And your troubles can become trophies. How will be able to aye empo and kunimje echere besuawo. Your setbacks can become setups. Ni aka washe no emu and you can turn your pain into medicine. Or you are doing it to a drew. Ya GDS say a bay yebium. So can sempa now train ya a merebe bar or brabo said a tibiano. If you who say, aye,
obi ka say the future listens to hope ɔsɛ wodaachi no enyim ɔtie pa ɛyɛ ndaso daachi enyim a ɔte ase ɛyɛ ndaso no gidie your future listens to hope atete apansam enkoyie mempaba ndaso ɛna wodaachi betie na mompe akade ni nyansa ne suahu na betimi de bobra medase pa koso ananya ndaso na Adom TV wo hedie abibia de sa asem bebra wo na onyame adom na adom dom ye na ade pache ne ebegina Adom TV a osumfoni tekotego mesan ede nkranhye ensem abra wo aha na meja wo onyame entina